Nati og minahal kong matalumnon. Today is a Tuesday. Unya birthday ron sa ato ang mahal na birhen. Unya sayang nga sawa ta kasimba guys kay nagdugayan tag mata tungod sa ato ang pagpaninda. Imbis mo simba ko guys, wa ko kasimba kay nakamata ko alas 6 niya sugod nagmisa guys. Okay, happy birthday sa atong mahal na birhen nga ako mang hinaot nga iyahang tabangan ang lungsod sa Matalom og iyahang hatagan pagdaghang grasya nga aron mas magmalumboon pa ang atong lungsod. Kay wala imposible basta ana ay mo guide or mo muhatag og blessing kay ang atong inahan si Mama Mary muhatag og mo guidance nato unsaon nato pagpalambo ang atong lungsod. Okay, happy birthday sa atong mahal na birhen. Ako mang hinaot nga imong ako mangayo og tabang nga magpadayon ang pagpaglambo sa atong lungsod nya. Sana nakoy kuan guys i-approve tong kuan ni sir untag aprobahan tong mayor. Mahal na birhen, ako mang hinaot nga imo tong kuan ang proposal ni sir. Okay, og once again happy birthday sa atong mahal na birhen sa ato ang kuan niya. Ako mang hinaot nga iyahapang bubuan og daghang blessing ang lungsod sa Matalom or iya akong atabangan sa akong kuan. Ako may naot nga magtinabangay pud ta kanunay Matalom nun adunay timor para sa kayuhan sa katawhan ug kalambuan sa atong lungsod. Once again happy birthday sa atong mahal na birhen. Ako mang hinaot nga imo pang hatagag daghang grasya ang lungsod sa Matalom. Iko PP live diri sa Municipality of Matalom. Once again thank you og magmalipayon ta kay birthday sa atong inahan sa kanunay panabang. Okay, ni Mama Mary, good luck og God bless kanatong tanan.